vroeër in sy skool rugby loopbaan as 'n losvoorspeler gespeel. Deshaun Peters, se naam met die nommer 15, trui man wat verlede jaar Akademieweek gespeel het vir die Valke, is iemand om ook Akademieweek gespeel het. Gert Kemp, die seun van Bles Kemp, wat in Paul Roos Gymnasium se 19 om MC Baartman en François Nodé. En Paul Roos Gymnasium, want hierdie kragmeting vir ons aan die gang gaan kry. Deur die skopvoet van Matthew Seymour, lekker diep ingeskop. Kom skoonmaak, nou kan die agterlyn van Gymnasium begin beweeg. Die langhoorskiet aangee, gaan opgeneem word deur Otleng Zulu, heeltemal teen die verloop van spel. Die dokter van Boksburg is nie hier vandag om net die nommer... Pass from Basson, and it's Paul Roos who thought they had it under control, but Matthew Klein unable to get a hand to it. And Zulu getting over. It's not always about how you score, it's if you score, and this time around it is Zulu who converted an ideal opportunity that came his way. Ek neem aan Paul Roos Gymnasium het gaan kyk na J.G. Jansen se vertoning teen Parel Gymnasium verlede jaar bring. Da Silva kry hom aan Ruben Winter se hande, daar trek Ruben Winter. Klop 'n man of twee. Soveel spasie aan die oorkant as hulle maar kan uitkry. Seymour en Stoffels, daar trek in en Stoffels laaste aangee. Jordan Steenkamp gaan kuier agter die doellyn. Realizing they've got numbers on the outside, the Silva gets the ball away in a hurry. That pass into the hands of Stoffels draws the attention of three defenders after that first tackle was missed. And it is the 11 of Paul Roos. That man, Jordan Steenkamp. Redelijke gemakkelijke skop vir Matthew Seymour. So Ian Smit teen die Afrikaanse Oorseeskool het binnensenter gespeel, het wil voorkom of hy daar staan. So Tian Basson weer terug op die regtervleuel. Oorspronklik hierdie kragmeting begin op binnensenter. Paul Roos Gymnasium se rolmaalbeweging gaan nie gestuit word nie. Die 3 gedruk deur Lou Kent. Substitutes are the choice starters in the other games. Immediately the lineup looks better. It's just the beginning here for Paul Roos. Is this what they were looking for? A lot more continuity in general play. And it is Seymour to line up the conversion here. J.G. Jansen nie 'n kans gestaan die daardie rolmaalbeweging nie. Matthew Seymour met die regtervoet. Hierdie keer regs verby. Blendidio altyd beter, nou besig om te wys in die manier wat hulle speel. As Jordan van der Westhuizen agterna gesit het, Tian Basson onmiddellik van die afskop af, een man om te klop. Steeds Tian Basson kry hom terug na die binnekant toe. Uitstekende rugby, Paul Roos Gymnasium op sy heel beste. En Ian Smit. Take a look at slipping off that tackle, ball play to the inside, and Ian Smit just says hello to the try. Nou agteruit gehardloop vir 'n oomblik. Seymour, mal wat gedra word deur Van Vieren, word geplaas deur Sluit Mowbray. Dan kom hy in die hande van Smith. Steeds Smith met bal in hand. Kom hy na die diskant toe, Gert Kemp en Tian Basson bly baie goed binne die speelveld. Tian Basson. Man, he had work to do here. See him come out now, leans in, beats the first defender. Another defender comes on the cover defense. Dis Altes Rabi. Opgetel en gaan nie verder vorentoe vorder nie. Silva wat hom weer uitkry. Seymour eers die fop aangee en dan kry hy vir hom weg na Smith toe. Steeds in die hande van Ian Smith. Seymour van skoor. Paul Roos Gymnasium wat hom net deur die hande laat gaan op hierdie stadium. Weer goed opgedra. En dan Da Silva wat die bal gaan optel. Daar trek Da Silva. Kry vir Keenan Stoffels. Keenan Stoffels. Wat 'n wonderlike 3. Teams in schoolboy rugby, they can produce something out of nothing. And here it was Liam Da Silva finding Stoffels. He took the attention of 3 defenders. Paul Roos, just making statement after statement defensively. No answers here from J.G. Jansen. Let's see if they can spice things up here. Have a runner come in hard at the line. Something else they need to try. So J.G. Jansen het die skram op sig geneem. Mowbray, Jooste
Jooste met 'n geleentheid. Kry nie sy aangee weg na Deshaun Peterson, toe nie dan Peterson wat gaan optel. Deshaun Peterson. J.G. Jansen nog nie klaar nie. As a placement on the field initially goes to ground, and does JP Jooste, and it's over here where Deshaun Peterson created a bit of magic, goes to ground, and it's here where Deshaun Peterson spots that he's got a big man in Kompetisie daar gehad nie. En almal beweging, weer eens effens staties. As Altus Rabi bal in hand het. J.G. Jansen wat hulle nou in Trirad sit. Skeieregter wat sê Liam de Silva moet hom gebruik. As opgedra word deur Ian Smith. Steeds Paul Roos Gimnasium nou binne in die kwartgebied van J.G. Jansen. De Silva gaan vir hom uithaal. Keenan Stoffels en die ander van Matthew Klein lang aangee uit na die oorkant toe. Steeds Paul Roos Gimnasium. Hier kom Perre. Nog 5 punte. That's his second try, Tian Basson, and why not? Take a look at this. Beats the man from Dr. J.G. Jansen. Silva van die oorkantste kantlyn af met die regtervoet. Tref hom goed. Maar daarin is Gimnasium wat weer die veld betree. J.G. Jansen nou agter met 22 punte. Ventura wat voer goed ingeneem. Paul Roos Gimnasium onmiddellik toe daar die voete die grond tref. Het hulle vir J.G. Jansen in Trirad gesit, maar nou J.G. Jansen met die momentum. Hulle is oor, gaan hulle omdruk. Die skeieregter sê ja. But it's Dr. J.G. Jansen gets that diesel engine into third gear, and when they get going, Afrika se bekendste skole, Paul Roos Gimnasium. J.G. Jansen verlede jaar in die halfeindronde van die Noordval Cup gespeel as Keenan Stoffels die bal inkry. Kry weer eens vir Tian Basson. Is hierdie sy derde 3 wat hy gaan druk vir Paul Roos Gimnasium in hierdie kragmeting. Hy word teruggedryf. Dan weer opgetel deur Dylan van Wyk vir Paul Roos. Kry vir Luke Kent, trek Luke Kent. Paul Roos 4 meter kort. Ruben Winter, maar eerder Keenan Stoffels vra om verskoning. Smith, Ian Smith. Wat sê die skeieregter? 3 word toegeken. It's that man at the back, Stoffels, who finds him. Will step inside and then cuts across. So it takes the quick start there. Ja, vinnige tikskopie geneer. Smith, hy het na Keenan Stoffels. Tian Basson is dit 'n laaste geleentheid vir hom. Hy is nog op soek na nommer 3. Tian Basson gaan nommer 3 kry. Die laaste. It's the last conversion that will come through the boot of Matt Seymour. 2 uit 5 vir Matthew Seymour. Slegs doelskoppe tot dusver. Paul Roos Gimnasium se losskakel nou met die regtervoet. Wat sê die assistent skeieregters? Die vlaas skiet omhoog. Net so goeie einde aan hierdie kragmeting vir Matthew Seymour. Hoërskool Dr. J.G. Jansen wat vir 'n 2